Da kajing shong kun shong blay penkut no kaseng samla Catholic Block C Sning Parish ya kajing rakhi ya ka Silver Jubilee kajing dap arpusan senam jo kaseng samla Catholic Block C kabla long hakasni utrai lai tarek jemang hajar arpun riu hamadan football jongko Sning Parish. Hakini kesni la sedang dekamas bekhut pela penmenta do Reverend Padar Pius Shadap Parish Priest Sning Parish hakajing senranang kiling do so blay bekentup ya upadar Edward Sten Assistant Parish Priest Sning Parish Padar Bhak Kupar Shadap CMF, Padar Lawrence Karluni, ki sistar na ki sengriuniam bapher ki catechist, ki rangba balang, ki dekat ka Parish Pastoral Council, ki nongkit kam ka seng rangba, seng kentay, seng samla joko Sning Parish, lambat ki pait runget na keleng ki shnong jongka ni ko Sning Sub-District. Hakano paisngi keladon kajing mani sakramen baraya lam do Padar Bhaku Par Shadap board seki cultural program bala syempenta de ki khon samla jong ka CMC Block C barok away. Layo ru ban pelat ya ka souvenir jong ka seng samla Catholic Block C kum kadak ban sakan mau ya ka jingat lenti ka ba arbusan senam. Hakani kesngi na kalyang jong ka seng samla Catholic Block C krapun ku burom mekitu ki samla ki balawan syakmat haki kerdan bapher haka eksamen SSLC bat HSSLC hajar arpusan hadu arpun riu. Bat lapen ku burom ru ikinongkit kam barem juga seng samla Catholic Block C bat sekitu ki samla ki bala kenjo syaka jinglong kemi long kpa ki bala shim ya ka sakramen jing kentiu kurim. Lapen ku burom ru iki sestar ki padar bat iki riu pau kmat kathan bat sekitu baro ki bala no senyang ban penpu penpieng ya kani kesni. Lapan kut no ya kani kajing rakhi dap arpusan senam da kajing penhiar ya kalama Jubilee jong kaseng da MLA Dr. Celestine Lingdo bat layo ru ya kajing kran ai khublei na president samla Geraldo Semle bat kajing doai kerkhu kerdo na Parish Priest Padar Pius Shadap. Ngilahun hijrut badan jauh kerteng lakhen kordo lakhen gerpangi baro kibasim menta hagan etabas tena kaliang junga badangi kipadar yai kajun kublai kebakerpan yaki iseng samla jom kebalak bloksi kibala trei sitom kibala penkre kibala plan hakini kisna melada barkhoi ban perlong ya kali kasih burung bakral juhi ulai
kelas ngap yang isi dua ini pada pedeng kita isi beladat dan uslap dan keler entah perlainan ini benturai kita kemas keler kepengat tinggi senunggu yang mulai nak bentai kata kene penpau do mulai ini jadi ukubur ya kan yang cintrai kecimle kecimkam jumpi ngidwai kupang nak bentai jumpi kene kesni ngidwai kupang nak bentai mulai kebakarpan yapi di samla dan bloksi yai mulai depan yapi batilat reis tong hai kini bisni hai kini kibenai berada sebagai sistem yai mulai yapi yang dengan trailang jupi kabala pelong yang dengan seni kabajok kabapoi syadu kena ketong yai mulai depan yapi berkantam yapi dengan ikam berkuat bagi itu menunjukkan kebebasan yang dari kesan sama Al-Quran sedang mencuat dan perintah yang bersih dan perintah melakukan diduai dan perintah itu yang mulai banyak terpu kedua ini diduai dan perintah itu melakukan mulai mengenai dia kejinjak hai mencukup kenapa kerana kene kemadan kelapa krep hal yang stage tambah mentah takdir no lalu pun isi pelan selesai hidup di karpet tu berkemar sampai step takdir kene kai dua kai ke depan mati kisahnya jauh bloksi hilang hal Andai lada Jawa sobang jumpi kita kamu kan tak lagi. Hadapan dari sosial, kawai nak cipti sarai, jompo baar kuat pelan sampai ye kesan hukumnya. Kaya kesan, kadai macam kita, buat dari poin, kadai poin, hal iman salam. Kasih kesan Kristen Katolik. Kadai macam kita wanita sanji masima. Baik orang yang tanpa dia kemat pusat. Orang yang kata namarba. Pada kiai kisan demi ikut. Andai saudong demi bagi dia. Ambon sin kejindum kata Indonesia. Lada bagi kisan dibayar mahal. Andai saudong bagi bagi teras. Dan panikian, dan dibangunnya bukan kato kami lagi koi bukti demi sangat. Lagi berkoi jadi kesan di dalam kamu dan Kristus lagi mangsalan dan berkoi saudong demi. Dan lagi koi saudong kan saya rapi rumah orang berkoi. Dan dari orang bukti ngayu yang boleh nak kita bukti. Mempersyangkan berkoi penimha. Bersama pergi ke usaha bahaya juga. Kita melakukan sistem dan berkam susu malam yang kristom bagi tuan berlawan. Jadi mulai ke depan, dari dua ke depan, naik bertahan di bawah. Hari ini kita di crossroad, di bangun tip, satu bantai, satu jam, paniai sekalian. Dia berian sekawon. Bantai sedih, berian sekemat, bantai sedih. Kita jirai di bayar. Hari itu boleh bantong ru di Kristen bantong kilai kedua kita ke sini. Kata Israel dalam gol, hiju di bagian gerik, kelakiu persyai ibu nama kita lelaki dari kai juki. Bayasan kabang kabi manggasi. Nah, baru dulu kita ini kayak kebaki lande. Ikan pun kelakar lami sentrang berwarna. Ide berbuai hawa siruku. Kamu nak berbahagia dengan ino jika menjadi nak bertai jika bertai. Bagaimana kepada jimat kebarit? Padahal saya kelak nak berbahagia.
hel. Lami kini kebabha. Pagkata dalam kekam di Tuhan. Balai kami kebabha. Nama bagi syariat di Tuhan. Hagabor jumulai. Hagabor jumulai berkut. Kadang-kadang kai na berita juga jumpiru. Hasilnya apa? Ayatnya sam. Hagi kebun berper pemidon. Dan sedon tentang ini maunya sebut semua. Kamu her. Lada pun kita midway. IT hagabor pendiai jumulai. Pagi habaru kita kan dia lambar bor sekejap Tuhan. Barang-barang baik dari kertai jom ini merasa je bandong kita gede pelajir Jepang pelajir usuhan ubreo berapa jengen berusia berbuat jauh pilih Prokoros Nikolor Timon Marganas Nicholas Jentkelan Tiok Makanan yang Ju dan lapet hai ini kertai kambur lagi ibawan lagi di Greek kebobot bagi wan naik itu ketentuan kepala kain balasya kanyu beni dia. Dalam bahasa yang dibuat ke Malaysia, ya dijumpai kamar. Kasih buram jengkam arpusan sedang jumpi, lembagi jengkrai jengklai jengkam jumpi, kini alami ki syau lay basisya, kini alami ki syaga jengai ke basisya. Kanialam ki show Yesu walau mulai beneran cungi parha kata kapor kinio aga jinsuk kaba pertai kamla pan patai enya roh Yesus Kristus.
adalah Tuhan yang air tapi berjauh. Jangka seng samla blok C, boleh naik kerku kerja syu iki. Kumba nakashitu Paulus, Shaki Roman, kalau nama katsan kedekor benyu. To priang ibai ya ibai pat, kumba ukre sudah priang ya pi, nakabenta kaburom ublay. Apen pau kajisnungu ya ublay, ubaladan tengkan, batni kikun samna, nadu kasni bala pri pada ya kajing rakhi jubili, kajing dap arpsan snem kaseng samna. Bagi program letmen baru, kilalong kibayad bait bat yai inti hadu kane kapol bangin pengkot da kamas bakoy ban aino bat snongu ya oblay ya ifada pius shada parish priest dongi ibala ai boy ai jimut bat ibala don rengkar bat ni kisamna habangi lay ban kendu ya i hakikam jibun kre ya kane kasni bat iban longru inong kenya barang ba hakamas bakoy ya ifada Edward Sten Father Bahak Parshada Kibaladan Rengkat Hangi Pak Ifada Basil Assistant Parish Priest Dongi Wala Indon Rengkat Hangi Iso Kemen Bakila Don Benta Batni Kisamna Ya Pi Kisista Baro Klen Danyo Batjar Keteng Kibalalong Kikmi Mensim Dongi Ya Ibabu Clement Maulong Secretary Parish Council Ibabu Niki Khatang Mau Assistant Secretary Parish Council Babu Wins in Finance Secretary PPC, Babu Suklan Khatang Mau Pastoral Secretary Catholic Love
i Dr. David Lindor, Wayne guest di North High Speed. Ngakot bu aku cukup bor ya Ribor Malto sama Ribor Malto General Secretary juga SSCY and Zone 7 sudah berlangsung. Father Pius Shalap dari Father Rambang juga Utsnik Parish Utsnik Place Shubon ya sama Ribor Malto lawan adalah kenika program berjalan kenong bagalong kita. Ini Pak Clement Maulong Secretary juga PPC semua berlangsung. Pak Niki Kartomau, Chairman CNC Saudok, Pak Raymond Lindor Lekoy, Pak Mantin Siam Kanayor, President Sengkang Pak Blok C, Kong Jenita Lindor Nonglai, President Secretary Blok C, Kenny John Nongri, President SSCUP, Freddy Meshan Chandiar, President SSCU Circle, Sengsama Catholic Muslim Circle, Pak Dennis Nongrak Rangga Palang Sohala, Pak Ananias Villa Rangga Palang Patarim, Si Bakri, Kobi, Pak Nurshai Kanayor Rangga Palang Corporate, Samla Felicia, Simyong Sumaban Wan Shukman, Jebra Sumaban Wan Shukman, dan Ayo Sash Kukadam Jumpa Jimmy Mao Burong Juni Yakini Kismi, Mat Kajim Burong Kajumi Yakini Kirurong Ba, Bilong Kami, Bilong Kan, Kibaladan for the job, Kismi Kibasa Jimmy Mao, Kismi Jumpa Jimkuku, Nakarpanyay. Simyong, Bayo 64% Haga SSLC, Managing Kata Kamsni Kala 68.50% SSLC, Jenica Lapang 67.50 Haga SSLC, Larissa Sauni 73.33% Haga SSLC, Lakonos Kinley 62.16% SSLC, Nata Ria Akor Beri Hamuki 64% HSSLC, Nata Thomas Stream, but Ujul is Dr. Rangapi, Batinang Yakun Penge, Agajim the Jockey, Batinang Yakio Shapran Shapran, O Blade Rayu, Shapran Iran Hakiyang Baro. Heartiest congratulations to all the achievers. Person at the chess competition will organize the Ribol Chess Association. Heartiest congratulations. Ladies and gentlemen, ang pinili ko na katpat sa iti Yokur ya gold medal ang first state level kickboxing ay sa all Meghalaya kickboxing. Ladies and gentlemen, ni susarog yung pinili kung sama shipara ibalayo ang kur ya katap kumagsir ng kickboxing. James Lindor, Lila Rosa Kela, Carissa Karbuki, Nate Donald Maulong, Rocky A. Marwin, Risuk Khathamau. Rating PCB Sejrong, Hapti. Publish Bune Nakiniti founders Joka Seng Samla Catholic Block C Catholic Block C Kebaskep Tanda Maring iyo ya I Rishab Kebaskep Iki Paya Kebaskep Gidanang ni Kilong Kumi Kilong Pa Kibalalong Shisha Kita Ki Rishab Kebaskep Joka Seng Samla Catholic Block C Dailing Bajong Hi Mang iyo Kakinig Ismi Dan Rake Yo mau mer aku sansem.
Jong ka jimpen hap no ka jongi lale ka jing khang no ka jongi ya ka hine yak lang ya thapti dat ne roi lang ya ka thim song jong ka sen sama ka ku taxi na tempat ya isamla bikin ra ya kalama shirisha po stage na tempat ya isamla Felicia samla Geraldo Semle Kinwara ya ka lama siya po stage bagnatur pa ya ki West Kijongi ya invite Silver Jubilee celebration dari saya sama kami Roxy belakang terbaru pada prioritas semua orang semua fathers perempuan semua orang semua kiri mama semua orang semua ibadah yang satu negara aku kita lihat no yang lama lagi main no ibadah Atlet Mania acara ini, mereka jingadon lang marok, ngapun benar apa iba, ke Silver Jubilee Celebration jong kaseng samla Catholic Block C kanaku. Mulai pakai. Yang hati siapa penutupan yang pada dengan Iceland ya ke Jingduai begini di Shalang dan ke Jingkekui Wei Shua begini let sok let san Shalang ki jong ki yang kisam. Ha, kata upah